جمیل عبدو روزانه کۆنێ خۆ چێ دike. شەوا بورید ئەنجاما باگەرێکê de کۆنێکی wî berbaçû. Cemîl derbederekî ji serê kaniyê ye. Tevî malbata xwe gojê 6 kesan pêk tê tu konekî riziyayî de li kampa wa şûkanî dijî. بارابو عولا ويلو عولا رابو محمكي ما ام رابون سرخو ارينا حتى قام بخو حسيان بري بري فياتشو افيا سر ام نقش الفربون ام ما قريب دركتانا حتى با حبكي كيم بو ام شو مدي تو يا فرياي جبني ده شار دشاشاد تفسنا سن دش شو بش كست خوار بو اري او نايلون شريان تناسكر ايش تقريبا ساعتها كده ولي نهند كيلو مرا يعني مرنا ما قريب دركتا Li kampa wa şûkanî li Rojavayê Hesekê ji 2019 de 17,000 derbiderên ji serê kaniyê dijêr 10,000 konên riziyayî de dijîn. Ev 5 salên konên derbideran nehatine guhertin. Tevî gonetewên yekbûyî sala bûrî pênasîn bi kampê kir. Lê saziyên wê li kampê tune ne. Rêvebera kampa wa şûkanî dibêje karîna wan ya guhertina konan tune ye. û rêxistinên mirovî li kampê xwe nadin ber vê yekê. 5 سنوات تم تقريبا على افتتاحه. لگوری پیوانا کاری مروی هر 20 ماهان دوی کونورن گوهرتن. لی اف 5 سالن لکامپاوا شوکانی کون نهاتنه گوهرتن. جبر کو تری خستنک مروی خونه دا بری. Apê Cemîl jî bi xemgînî dibêje. Hêviya vegera ewle li bajarê xwe serê kaniyê alîkariya wî dike got vê rewşa dijwar derbas bike. ايش خدي قي خدي تعالى ام مجبور كرنا مهاتن برش باري مهاتن ما نش كيف مهاتن وخدي هي وان شاء الله مديس بقرن جواري ان شاء الله. Li gorî amarên fermî heftê û heşt kamp li Bakur û Rojhilatê Sûriyê hene. Di nav wan de 5 û 8 kampên bêser û ber hene û rêveberiya Xweser rêvebirina tenê 16 kampan li herêmê dike. 200,000 derbider li kampên Bakur û Rojhilatê Sûriyê rastî şert û mircên dijwar tên. Zana Umer dengê Amerîka kampa wa şûkanî.